Amin. Yaşlar ömrüne görüşürüz. Hükümetlerge rahmet, çoğunlarga rahmet. Bari şunlar malın yasatıp yaşlarga zdaniyada verdiler. Rahmet ömrüne oynap gülüp şu zdaniyada ballar önü versin. 90 maçın. Yaşlar önemli. Sizin akşam bizde 90 maçın futbol oynayacağız. Tamam. Кече футбол талаасындагы ачылыш болот. Ага дагы 4.350.000 акча каржыланып, эки строительный компания бүтүрдү. Береке курулуш жана Диастрой компаниясы аркылуу экөө бүгүн жыйыкталып, бүгүн ишке берип атабыз. Каржы булактарынан 2 миллион алтын май жичкасынан 2.350.000 эти бакыр жичкасы компаниясына каржыланып берилген.